u poslednjih 24 časa imamo registrovano 3 novoobolelih, imamo 4 izlečena pacijenta i kod 2 lica koje su retestirana ponovo je potvrđen pozitivan nalaz. Od početka uzorkovanja do jučerašnjeg dana testirano je 742 lica, od čega imamo 86 obolelih, 31 lice je ozdravilo i, nažalost, 5 lica preminulo. Jutros je poslato 42 uzorka i rezultate očekujemo večeras. Po opštinama situacija nam je sledeća: Kosovska Mitrovica sa 2 novoobolela od juče 35, Zvečan sa 1 novoobolelim od juče 21, Leposavić 11, Zubin Potok 19. Što se tiče hospitalizovanih pacijenata, situacija je sledeća: Kliničko-bolnički centar Niš 1 pacijenat, Klinički centar Kragujevac 2 pacijenta, KBC Dragiša Mišović 2, kao što je doktorka Danica Radomirović rekla, znači na odeljenju zaključno sa današnjim danom ostaje 11 lica u KBC-u Kosovska Mitrovica i 34 lica sa lakšom kliničkom slikom smeštena su u Studentskom domu Kosovska Mitrovica. Naravno, i dalje, kao i svih ovih dana unazad, još jednom molba i apel građanima da poštuju i pridržavaju se preporučenih mera, a kao mere koje su najviše i stalno ponavljamo, ponovit ću ih i danas, znači što manje izlaska iz kuće, u slučaju izlaska nošenje zaštitne opreme, držanje distance, socijalne distance i naravno što više boravite u svojim domovima.